Twongeye kubifuriza igitondo cyiza nshuti z'akadasoka za Kigali News One Info, tugaritsemo update n'amakuru akomeye ku mutekano, politiki na diplomasi. N'amakuru turibanda mu bikomeje kwandikwa mu bitangazamakuru cyane cyane byandikira ku butaka bwa Kongo. Ingingo z'amakuru ziri gutangazwa dutoza imbere muri AFC-M23 ndetse na raporo zikomeye za gisirikare ziri gutangazwa n'igisirikare cya Kongo FARDC ndetse n'igisirikare cy'u Burundi FDNB. Muri amakuru ndakubwira ko igisirikare cya AFC-M23 cyafashe kontineri 5 zuzuye indege za drone ndetse n'ibikoresho zaturutswaga mu Burundi. Amakuru ariko meza ko ari kontineri zari zetswe n'amakamyo zigera kuri 5 zashimuswe na AFC-M23 ndetse bikemezwa ko ibikoresho byinshi birimo intwaro zikomeye na drone zari zanwa bacancura n'abasirikare barwana ku ruhande rwa Korisosa FARDC byacakiwe na AFC-M23. Ni inkuru zikomeye dutoza mu baturage batuye mu bice bitandukanye tubagarukaho muri Sud Kivu n'uburyo kikugeza iyi operation ikomeye cyane yakozwe na AFC-M23. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi ndakubwira ko bwato bw'igisirikare cy'u Burundi FDNB bwarasiwe mu kiyaga cya Tanganyika bikemezwa ko bwarashwe na AFC-M23. Amakuru ariko neza ko igitero gikomeye n'iraswa ry'ubwato bw'igisirikare cy'u Burundi FDNB bworohetsa abarundi aba FARDC ndetse n'abacancuro bwarasiwe mu gace ka Kasanga hafi ya hitwa Kavara. Kugeza ubu bikemezwa ko bwarashwe ku isaha 6 zo kuwa mbere w'iki cyumweru. Izo operasiyo zikomeye ziremeze gukorwa na AFC-M23 zikorwa mu bice bikomeye muri Sud Kivu kurasa amato y'abarundi no gufata ibikorwa bikomeye by'igisirikare cy'u Burundi FDNB n'igisirikare cya Kongo FARDC biri gukorwa bite na AFC-M23. Ibi byose ni ingingo zikomeye turagarukaho. Nanone kandi turongeye tugaruka ku myigaragambyo ikomeye yabaye ku wa mbere Igoma mu bice bigenzurwa na AFC-M23. Ni imyigaragambyo yakozwe n'abaturage batuye mu bice bigenzurwa na AFC-M23 cyane cyane abatuye mu bice bya Goma n'ibindi bice bitandukanye bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru bigenzurwa na AFC-M23. Amakuru ariko meza ko ari ubutumwa bukomeye abaturage bashikirije MONUSCO burimo kwamagana ubwicanyi bukomeye bukorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa bwibasira abaturage batuye mu bice bitandukanye cyane cyane ibikorwa bikomeye bishingiye ku ronda bwoko bikorwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa byibasira abatutsi n'abanyamurenge mu bice bitandukanye muri Sud Kivu na Nord Kivu. Turaje twinjira uburyo ki imyigaragambyo yakozwe mu bice bigenzurwa na AFC-M23 icyo 23 ibivugaho ubutumwa bukomeye bwamaze guhabwa ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse kugeza ubu bwashikirijwe MONUSCO ishinzwe kugarama ku butaka bwa Kongo. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi ndakubwira ko Korisosa FARDC bikozwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa yamaze guhabwa ubuyobozi busha bigiye kuza kuyifasha gutangiza ibitero bikomeye no kurimbura AFC-M23. Amakuru ariko meza ko muri Sud Kivu hamaze koherezwa abakomando 3 b'igisirikare cya Kongo FARDC n'abarundi bagiye gutangiza ibitero bikomeye byo kwambura AFC-M23 ibice no kubohoza ibice bitandukanye ndetse kugeza ubu bikagenda no kurinda ibice bikomeye bindi bitarafatwa na AFC-M23. Ndetse n'andi makuru akomeye ku mutekano, politiki na diplomasi nibiko mu ngingo zikomeye z'amakuru tugiye gusesengura akantu ku kandi. Ikaze n'inshuti z'akadasoka tuningitira batumiye muze niba uri mushya turukubutsa kureba hasi gato iyi video uri ku jambo subscribe kore no kunzogera maze ujye ukomeza kubona 5 kuri 5 muri izi nkuru zikomeye tuguhaye ikaze. Abasirikare ba FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo bari mu gisirikare cy'u Burundi FDNB, abasirikare ba Tanzania biri kwemezwa ko bagarutse ku butaka bwa Kongo FDLR, Wazalendo ndetse n'abacancuro bari gushegeshwa bikomeye n'ibitero bya AFC-M23 byongeye kubibasira hano muri Sud Kivu cyane cyane biri kugabwa muri territoire ya Uvira ngo mu rugamba rukomeye rwo kongera gufata Uvira bwa kabiri kwa AFC-M23. Ubu tuvugana
biri kwemezwa ko abasirikare ba coalition barenga 210 bashimuswe mu minsi 3 ishize bagashimutirwa muri Uvira na AFC M23. Ibikorwa bikomeye bya FARDC birimo na defense ikomeye ubu tuvugana byatwitswe mu minsi 2 ishize. Ubu tuvugana ishimutwa ry'abasirikare, yicwa ry'abasirikare bari kwicirwa muri territoire ya Uvira ndetse n'imungwa ry'ibikorwa byose by'igisirikare cya FARDC biri gusenwa na AFC M23 ni kibazo tuvugana. Ubutegetsi bwa Kinshasa ndetse kugeza ubu na General Neva bategeshejwe bikomeye ndetse kugeza ubu bahangakishwe bikomeye n'uburyo bakomeje kuzongwa bikomeye cyane na AFC M23. bivuga ko ubu tuvugana amaze gukoresha MONUSCO mu buryo bukomeye bwo kwisubiza territoire ya Uvira. Hongeye kumvikana diplomatura n'ibikorwa bikomeye bivuga ko byakozwe mu gitondo cy'uyu munsi bikurikiwe na operation zikomeye zongeye kugarika ingogo mu gisirikare cya FARDC. Ibiri kwemezwa ko M23 agabye igitero gikomeye cyiswe attaque infiltration cyo kongera kwisubiza territoire ya Uvira ndetse kugeza ubu yongeye kongera abasirikare bongeye kugota territoire ya Uvira. Abambere bagera kuri 24 bagakora operation tomoye mu gitondo cyo kuri tariki yongeye kwibasira igisirikare cya coalition FARDC gifashe biti 23 yabigiye kwisubiza territoire ya Uvira bwa kabiri ndetse kugeza ubu ikaba gukoresha by'uri ingabo za MONUSCO n'imiryango mpuzamahanga ngo zirukane FARDC muri aka gace. Ubundi kugeza ubu ikora ibikorwa byose bya gisirikare byo gukomeza kugenzura Uvira. Ibi byose turaje tubivuge. Nanone kandi operation z'inkuba bivuga ko ziyobowe na Colonel Ngwaruye Baudouin wa AFC M23 Wiringoma uri kuvugira ibikorwa bikomeye cyane bya MRDP twirwaneho ubu tuvugana yari cyo kimwe na AFC M23. Colonel Gakofe n'abandi basirikare bakomeye biri kwemezwa ko bongeye kuyobora igitero gikomeye hano muri Poezero cyongeye kugarika ingogo ku gisirikare cya FARDC. Ubu tuvugana bongeye kuzinduka operation zikomeye na ambush rutura zibyutse zigabwa na twirwano AFC M23 zongeye kuba igikuba gikomeye ndetse kugeza ubivuga ko zongeye gutuma abasirikare ba FARDC bapfira muri ibi bice. Ubu tuvugana biri kwemezwa ko imirambo myinshi y'abasirikare ba coalition bongeye kugwa Poezero. Nanone kandi hakomeje kumvikana amasasu menshi mu bitero Karundura bivuga ko kiri byagabwe na coalition kuri AFC M23 nongeye kwimatatura ku buryo bukomeye byange bikunde kugeza itakwemera ko M23 na MRDP bakomeza kugenzura ibice bikomeye bya Poezero. Bivuga ko FARDC yamaze kwamburwa na AFC M23. Ese koko ubu tuvugana abarwanyi ba MRDP twirwaneho na AFC M23 baragenzura Poezero intambwe ku yindi. Baherutse kwirukana no gusenya ibikorwa byose bya FARDC byari biri muri aka gace muri iki cyumweru gishize. Kugeza ubu ni inkuru z'insinzi ziri kubwinwa na MRDP twirwaneho AFC M23. Noneho se imbere ku rugamba biramutse bite nuko ari kumvikana ibitero bikomeye n'amasasu menshi ari guturaguritswa muri aka gace. 23 na MRDP kongera guhangana na FARDC abarundi ndetse kugeza ubu n'ingabo za Tanzania hano muri Poezero. Bivuze iki? Tujye kwinjira imbere ku rugamba intambwe ku yindi muri operation ibikorwa bikomeye tubaha amakuru y'ubwino y'ureke biramutse muri aka gace ahuza M23 na FARDC. Hagati aho urugamba niruteze guhagarara. Ubu tuvugana ibindi bitero bishya by'igisirikare cya coalition FARDC mu Minembwe. Kugeza imisozi ya Minembwe na Mikenye rurageretse. Amasasu menshi akomeje kugumvikana muri aka gace ngiye kubyuka operation ibikorwa bikomeye byatangijwe n'igitero gikomeye cyane cya Kinshasa kuri MRDP. Ubu tuvugana n'umuriro waka n'urugamba rwisurwa nyuma kugeza ubu ruri kuvuga ko ari rwo gupfa no gukira no kurwanwa n'abasirikare ba FARDC ndetse na MRDP idashaka kuva mu bice. Ese ibya operation zikomeye n'ibikorwa bikomeye cyane biri guhanganisha igisirikare cya FARDC ndetse kugeza ubu no ku ruhande rwa MRDP na AFC M23 mu Minembwe na Mikenye byifashe bite? Nuko bari iki gisirikare cya FARDC n'abarundi bari kugaba ibitero bikomeye ndetse banze kuva kwizima paka ngo kugeza ubu bongeye kwirukana igisirikare cya MRDP mu Minembwe ndetse no guhagarika ibikorwa bikomeye bya M23 Mikenye kubera iki intambara ziri kubera muri iyi misozi n'izimanuke hasi mu kibaya. Ibi byose
Ibikubiye muri update n'ibikorwa bikomeye tugiye kwinjiramo twamaze kumenya akantu ku kandi nanone kandi ibitero bisha byongeye kukameza. Ubu tuvugana muri kwemezwa ko igice kimwe cy'abasirikare ba AFC M23 bageze Karemye ndetse na Kindu ndetse bari gukora operation zikomeye zeswe imfiritiri ziri gukorwa n'abanyamabanga mu gisirikare cya AFC M23. Bamwe bakora operation zizwi nka silent mission zo gutangira gusenya ibikorwa byose bya FARDC ndetse kugeza banakora mu bice bivuga ko FARDC iri gutegura ibitero bikomeye cyane kuri AFC M23. Niko byagenze muri kwemezwa ko operation zatangiye mu ijoro bishyira mu gitondo cyo kuri tariki abasirikare ba M23 bongeye kwinjira ibikorwa bikomeye bya FARDC. Ongera kumvikana kurasana kwa hato na hato, ongera kumvikana impfu z'abasirikare bakomeye kunanirwa FARDC ndetse na M23 biri kwemezwa ko yongeye kwatakariza umwe mu musirikare ukomeye ndetse kugeza ubu hongera kumvikana n'ifatwa ry'abasirikare babiri ba M23 nkuko bitangazwa na FARDC. Ibyo rugamba muri Kindu na Karimyi byifashe bite? Uyu munsi tubazane update n'ibikorwa bikomeye mu makuru acukumbuye dutoza muri M23 na FARDC. Ikaze n'inshuti z'akadasoka muze twongeye turamburira hamwe iby'amakuru yose aramutse avugwa ku kibuga cy'imirwano ku butaka bwa Kongo. Mukakwana natwe mukandura ke subscribe hasi gato kuri buto mutuku mukora no kunzogera mundi mujye mukomeza kubona update n'ibikorwa tubagezaho mu bijyanye n'ibikorwa bya M23 na FARDC. Tubahaye ikaze. Ibyihutirwa cyane duhere muri operation zikomeye kirimbuze za AFC M23. Ubu tuvugana abasirikare ba M23 muri operation zikomeye bongeye kugota ibice bikomeye bya territoire ya Uvira. Ibitero bya mbere biri kwemezwa ko biyobowe na Colonel Bodoué Ngaruye wa AFC M23. Colonel Gakufe uri kugaba ibitero bikomeye by'ubutasi mu kumenya hari ibintu bikomeye na coordonnées zirimo mwanzi ari igisirikare cya FARDC, igisirikare cy'Abarundi ndetse kugeza n'igisirikare cya Tanzania bongeye gukora operation zikomeye cyane kandi zikomeye zongeye gutitiza ubutegetsi bwa Kinshasa na Gitega. Ubu tuvugana habyutse raporo ivuga ko abasirikare barenga 217 mu gisirikare cya Coalition ya FARDC mu minsi itatu ishize bashimutiwe muri territoire ya Uvira, bikemezwa ko bashimuswa n'abasirikare ba AFC M23. Operation zo gushimuta ndetse kugeza ubu no gufata kunda Coalition nizo zigezweho. 23 bishaka kongera gufata Uvira bwa kabiri ndetse kugeza ubu biri gukorwa bucece nyuma kumenya amakuru ko FARDC yamaze kwitabaza ingabo za Tanzania ziri kuza zambaye impuzangano z'igisirikare cy'u Burundi FDNB, kuko kugeza ubu ingabo zigera kuri 600 zamaze kwinjira muri Kongo ziciye mu Burundi ubu ndetse kugeza uziri kwerekezwa mu bice bikomeye bya Sud Kivu cyane muri territoire ya Uvira. Ibi byose bikaba ari umugambi rutura n'ibikorwa bikomeye by'uko Kinshasa iri gutegura urugamba rukomeye ahubwo itazasohoka territoire ya Uvira. 23 yongeye kurahira ku buryo bukomeye kiratangiza ibitero bikomeye cyane kuri FARDC ndetse kugeza igomba kwisubiza territoire ya Uvira kuko inyigo n'ibikorwa bikomeye by'amahoro byari bisabwa ko ugeze ubu igisirikare cya FARDC kizava muri territoire ya Uvira igafatwa n'abasirikare ba MONUSCO badafite uruhande bahogamiyeho bidashoboka. Ubugeze ubu ubutegetsi bwa Kinshasa butazabishyira mu bikorwa. Ubu tuvugana azindutse raporo ivuga ko abasirikare bari hagati ya 300 na 440 mu gisirikare cya AFC M23 bongeye kudeployingwa mu gitondo cya kare mu bice bitandukanye bya Sud Kivu ndetse byirkwemezwa ko bongeye kugaragara basatirizwa hafi ya territoire ya Uvira ndetse bikemezwa ko ari gukorwa ibitero bikomeye by'imfiritiri mu bice bikomeye bikikije territoire ya Uvira. Ubu tuvugana biri kwemezwa ko abasirikare ba FARDC kugeza ubu n'abafatanya bikorwa babo bari mu bice bikomeye byo mu nkengero za territoire ya Uvira bose kugeza ubu bahunze ibikorwa bikomeye na operation zikomeye cyane zakozwe na AFC M23 zasize abasirikare ba M23 bigaruye ibice bikomeye muri axe ya territoire ya Uvira ndetse kugeza ubu bafata imisozi yose yunamiye territoire ya Uvira. Iri muri FARDC bari kuvuga ko ari ukongera kwa Uvira no kongera kwisubizwa na AFC M23. Ubu tuvugana
n'amakuru kugeza ubu twacukumbuye ku mboni zacu ndetse kugeza ubu n'amakuru y'ubutasi twatoje muri AFC 23 azoshimangirwa na raporo zikomeye zibanga zasohowe n'igisirikare cya FARDC biciye mu rwego rw'ubutasi MDP. Kugeza ubu bongeye gutangaza ko 23 banatanga ibirego ko bakomeje kwataka ndetse bakomeje kwisubiza ibice bikomeye bya teritwari ya Uvira, ndetse FARDC kugeza ubu kuvuga ko 23 yifashishije MONUSCO n'iturufu ikomeye yo kurwanya igisirikare cya FARDC. M23 ibitero bikomeye yakoreye muri teritwari ya Uvira n'ibyo gusubira muri teritwari ya Uvira cyangwa n'ibyo gutangira kwirukana abasirikare ba FARDC bagatumuka baturuka muri teritwari ya Uvira ngo kuko nta bushake bafite bwo kuva muri Uvira ngo bubahirize ibikorwa bikomeye basabye na MONUSCO n'umuryango w'amahoro. Inkuru zikomeye zicukumba mu bikorwa bikomeye n'ikijya imbere muri teritwari ya Uvira, byose turakomeza kubibagezaho akantu kandi ni inkuru tugikurikirana. Nanone kandi ibitero bikomeye by'imfiritiri byagabwa n'abakomando ba AFC 23 na MRDP byakoze amabara. Ubu tuvugana biri kwemezwa ko abasirikare ba M23 ku bufatanye n'abasirikare ba MRDP bagera kuri 30 bagabye igitero gikomeye mu bice bya Karemye na Kintu. Ni bice biri kuvuga ko byamaze iminsi nirindwamo diplomatura n'ibikorwa bikomeye bya FARDC byo kwitegura urugamba, ndetse byategurwamo operasiyo zikomeye n'ibitero byibasiraga AFC 23. Ubu tuvugana ibice bya Karemye na Kindu ni ibice bikikije teritwari ya Uvira by'ingenzi bitegurirwamo urugamba n'ibikorwa bikomeye bya Kinshasa hano muri Sud Kivu, n'ibitero bikomeye byo kwibasira AFC 23. Hari gutegurwa ibitero bikomeye by'uburyo ki bakwigarurira ibice byose bya Uvira ku buryo bweruye kuranirwa FARDC. Ubu tuvugana biri kwemezwa ko operasiyo ikomeye yiswe gukubora yakozwe n'abakomando ba MRDP na AFC 23 yasize abasirikare bagera kuri 14 mu gisirikare cya FARDC ndetse n'abarundi biciwe mu buryo bukomeye muri operasiyo yakozwe mu gitondo cya kare na AFC 23. Biri kwemezwa ko yakozwe mu buryo bubiri. Abasirikare ba 23 kugeza ubu igice kimwe cyagabye igitero gikomeye Kindu hari base militaire y'ibikorwa bikomeye cyane by'abarundi ndetse n'abacancura bongera gutwika ububiko bw'intwaro z'abarundi, ndetse kugeza ubu abasirikare bivuga ko baraye bacunze irondo ku bigo bya gisirikare by'abarundi bishwe na AFC 23. Amakuru ari kwemeza ko abarinzi 5 bakaswe amajosi, bikemezwa ko bakaswe n'abasirikare ba AFC 23, abandi 3 bongera kuburirwa irengero. Bivuga ko ari bari bashinzwe ibikorwa bikomeye ngo by'ubutasi mu gisirikare cy'abarundi na FARDC mugiye gushimutwa na AFC 23. Amakuru ari kwemezwa neza ko ngikindi gitero gikomeye cyagabwe Karemye nubwo kugeza amakuru ataramenyekana neza ubiki cyakozwe n'abakomando bakomeye ba AFC 23 bari hagati ya 70 na 90 bigabije ibice bikomeye cyane bya FARDC bakarasira mu ntera y'ibirometero 300 ku birindiro bya FARDC. Ubu tuvugana ubutegetsi bwa Kinshasa nibongeye kumva uburyo ki M23 ishobora kurasira mu birometero bingana gutyo ikarasira ibirindiro byose bya FARDC biri hasi kugeza bikikijwe n'imisozi ya Karemye. Gusa biri kwemezwa ko ari operation ibikorwa bikomeye byakozwe n'abasirikare badasanzwe amaze iminsi batorezwa icyanzo kuranirwa M23 batojwe neza kurwanira mu ntera ndende. M23 yaba iteganwa kwegura ibice bikomeye nyuma kwisubiza teritwari ya Uvira gukomereza mu bice bikomeye bya Kindu na Karemye. Hamaze iminsi umvikana operasiyo zikomeye ziswe silent mission kwanirwa AFC 23 cyangwa se yari operasiyo ibikorwa bikomeye byo gutangiza gutatanya no guca intege ibikorwa byose bya FARDC ngo byari biri gutegura ibikorwa bikomeye byo kwataka AFC 23. Ubu tuvugana amakuru ari guturuka muri M23 nuko kugeza uwo bemereza ko bari gukora ibikorwa bikomeye byo kwirwanaho mu gukomeza gutsinda ibitero byose by'umwanzi ariwe FARDC bategura mu bice bikomeye bigomba kwataka AFC 23. Narone kandi Ongeye kumvikana ibitero bikomeye. Ubu tuvugana rurageretse hagati ya MRDP twirwano M23 n'igisirikare cya FARDC. Ibitero bigari bikomeye by'igisirikare cya FARDC byongeye ko totera ibice bikomeye bigeze imisozi ya teritwari ya Minembwe, teritwari ya Karemye habyukiye urugamba rukomeye rw'ibitero bikomeye cyane bya FARDC. Ubu tuvugana isasu rikomeye ry'imbundano n'iziremereye ku mpande zombi riravuza ubuhuha. Ongeye kwemezwa ko ari igitero gikomeye
cyagabwe n'ingabo za FARDC zongeye kwimatatura ku buryo bukomeye zishaka kwisubiza ibice bikomeye ndetse kugeza ikindi gitero gikomeye cyongeye kumvikana Powezero hari kumvikana urugamba rukomeye. Ubu tuvugana ni bitero byongeye guterwa abaturage batuye muri aka gace bari kwemeza ko ubu tuvugana bongeye kumva isasu rya mbere mu gitondo cya kare mu gicuku ku isaha 9:15 kugeza biri gukomeza kwiyongera kuko ibitero bikomeye na ramforo ziri guhabwa abasirikare ba FARDC bashaka gufata ibi bice. Ese by'urugamba na operation zikomeye zibyutse zihanganisha MRDP twirwano M23 na FARDC byifashe bite? Ni inkuru zikomeye zizore update turakomeza gukurikirana iby'urugamba rukomeye muri ibi bice. Mu makuru yazimbere turaza kubagezaho ibya rezilita n'ibikorwa bikomeye by'abatikire ku rugamba muri cyo byifasha hagati y'uruhande rwa FARDC ndetse n'uruhande rwa MRDP twirwandeho na AFC M23. Ibi byose turaza tubibabwire akantu ku kandi. Nanone kandi